viewers, welcome back to my channel. Mga Anisha, bagani di channel jonga Anisha Khasi vlog. But minta kasngiya ka menu jonga don da ka Dohkha, hoi da ka Dohkha ka bangi shushet hayil but kini ki salad dengan penifi. Ti pa ini ka poro minta kani ka Dohkha ni ka bahe bahabat ka ba ibang ha kadang kluj but ngila ay lang ni but uso asaw ibang ha bagani ka jahang ni ru ka jaru padang kluj ha. Ting sedang no salad nang tau ni uso jo. Sok mungkin jur, sok mungkin upiat nang ta bat usok saw, bat usok kia, and bat ujamar do. Te kampung selam shui kapor. Let's get started. Te tangan doa isya kandiat. Kapajui bam ning ayu imi try ni kapor bamta sham chim bam ko pendak mi try hin kabam bamta keteng jong mi ayu aku belum shui amen. Ting ni sedang shana kani sok real jong ka apple. Sedang no kan ibang ha pangham das ni kini ka Dohkha kabang ha ka Dohkha na marba shwa bangin shat yakani am la yasdi shwa hadi nang tungi saya kelai kani te firu de fiku ashal ya tarukam ke basa ka tes Mesin yang mana Dohkha sekahnya
Jung bang. Sat bật cả băng. Abang ha kedok ha kesyam ha. Rasar. Nasa pa. Sarap. Pagasan. Bagabang. Shillong lalut peluk sana Shillong. Suka kriat.
sat. Hey friends, welcome back. Te ke video jangan abam tasngi kalau tangkat ni lada fi itana ke video jangas ngabhan like ban share lem shike palak par jor jong pi ban subscribe lem ke channel jangan ban klan ban click ni bell icon kang bakanu ko video bathmai kan point kang shpi tem tasngi tangkat ni se ke lu biang pi ha next video. See ya.